Buqa qancha oldi aka? Qanchaga keldilar? 60 ga kelgan ekan, ha? 60 ga kelgan. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышта туугандар 29-декабрь 2021-жыл мен жаңы оокат мал базарына кирген эркек ургашы торпокторду, букаларды, кунажындардын бааларын билип бердим. Баштайын. Ага чейин бир аз кулактандыруу бар. Көңүл буруп угуп койсоңуздар. Борбордук оокат мал базарынан чыга бериште жол портерлер турган жерлерден ушул базарга кире бериш жерден акча таап алдык туугандар. Эгер суммасын айтсаңыздар, канча экенин, мынанча акча жоготтум деп айтсаңыздар, ичинде кандай акчалар барын точно билсеңиздер, эсиңиздерде болсо айтсаңыздар, акчаны кайтарып беребиз. Мен суммасын 20 миңге чейин ачык эле акчанын суммасы. Мынанча экенин точно айткан болсоңуздар, кайтарып беребиз. Ушул торпок канча болду экен? 25 миң эркек торпок. 25 миң. Анда мен тартынып уланта берейин. Сиздер мен жогоруда айтып өткөн жанагы акча тууралуу ээси келсе, мага байланышка чыкса, акчаны кайтарып беребиз. Суммасын точно айтсын. Бул жерде кайсы торпоктор болуп атат? Экөө 27 миңден бөлүп берме. Экөөнө 27 миңден бердим мынакей. Булар ушунда жазга кандай окулат жашы? Жазга 1 жаш болот, а? Жазга 1 жаш. Мына өзү кызып кетти го, канча дат? 57 миң бар бар. Астыма мен эле сатачы өзүм. Бар. Кора 27 миңден бери болсо бар бар экен сенге. 27 миңден болгондо ошондо 54 миң. 55 деп атабы бияк? 57 деп атат, 57 деп атат. 57-ге болсо бар дедим мынакей. Уланта берели. Кайсы болду акелер? Базарыңыздарды бир томоша кылайынчы. Кайсы бири? Канчага? 21 миң бериңиз, а? Эркек 20 а? Таза. Өтөз. Тартпадым сени. Кайсыны алдыңыз ака? Канчага? Кара кашка. 25. 25ге мына кара кашка. Кашкасы бар бирок башындачы. Кийин көрсөтсөңүз көрсөтүп коем. Ага торбоктор канчадан берип бердиңиз? 30 миңден кем бар. Баары эркек экен, а? Дыйканчылык бака? Алынган, а? 80 км. Мынау канча? 80 км. Экөө, а? Экөө. Экөө 80 миң кем бар. Мулар 25ден кем бар. Хоп. Ака сиздики торбоктор? 28 миңден кем бар экен эркек торбоктор. Канчага бербедиңиз? 27-ге. 27 миңге. Өтө жакшы. Канчага бербедиң ка торбокту? Канча дедиң? Мөөрөп калды го бечара. 28 курсак ачканмы дейм бечара. Торпоктор өтө көп кириптир. Канчадан экен ака торпоктор? 28ден. 28 миңден. Канчага берип айтасың ака мына кара кашканы? 24,5. Берип айтабы бияк? Өтө пуши кesa. Азмаз берип көрөлө, берет. Кечине калды. Ана. Диди 25 болсо 200 сом коюп бериң ака. Мына ургачыларга кезекти берелим. Азыр. Ака мына эрге ургач торпоктордун баасы канча экен? Сөз кызып калды булардычы. Алып баштады да. Ургач торпоктор канча экен? 30 миңден кем бар экен. 30 миңден кем бар. Сөз кызып калыптыр да. Мына эркек ургачбы? Канча экен ака сизге? 18 миң кем бар. Канча бербедиңиз? 16-17ге. Мына торпок канча бербедиңиз экен сиз? 16, а? 16. Хоп. 16 миң. Ургачы. Ургач торпокторго өтүп калдык туугандар. Андан кийин букалар, андан кийин кунажындарды көрсөтөбүз, анан букаларды көрсөтүп, ошо менен жыйынтабыз туугандар. 15 мүнөт нормально да, элге көп
зерикпейсиздер. Көп узак болсо дагы зеригиштүү болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан кыска нускасы жакшы. Ургаш турпоктор канчадан экен? 20-25тен. Ал жиш жайгашкандыктан жакшы арткы көрүнүштөн көрсөтүлгөн. Мына ургаш турпок канча бербейт экен? 20 деп атам. 20 атасыз. Бирок сиз деп атасыз. Бияк бербейт ата? Бербейт ата. Ака базарда кал сайтан жакшы сураптыр. Көпчүлүк турпоктор мына немеге мындай бага чыкпайт ат. Негизи мен көрүп атам. 20 миң өтө жакшы баа бериптир. Жакшы базарыңыздар берсин. Оп. Ургаш турпок канчадан экен ака сизге? Кара кашканы канча дедиңиз? Кара кашка эмес бул. Кандай болуп калат? Күрөң кашка болуп калабы? Канча дедиңиз баасын? 25 миң бар. Мына тартып коюн экен. Кана. Мына. Канчага сатылды? Сатылып келген, эли сатылат. Сатылабы? Ооба. 235 миң баа бериптир дейт. Бүгүн торпок өтө көп кириптир. Торпок базары бүгүн торпок өтө көп кириптир. Шотландский. 235 бербедиңизби? 35 кылышты. Бербедиңиз. 240 ба? Эми чагыбыз бар. 40 чагы бар экен. Ооба, өтө жакшы. Өтө жакшы. Мына кашкандактан. Мына карагы туугандар. Өткөнгө эмес да жок, өткөнгө. Канча бердиңиз? Кайсыга? 8. Кайсы аламы? Канча бердиң ака ушуга? 18. Чоң эле экен бирок, ургачы. Ургачы. Болду, мына тартып койдук. Канча экен универсал базар? Ургачылар канчадан экен? 35 миңден. Канчадан бербедиңер? Кызык жери. Канчадан бербедиң? Тартылдат. Экөөңүтөн чыгытасыңар. 26-дан жакшы баа бериптир. Базарда 26 миңге бирөө торпок алды да өзү. Торпок өтө көп, сураган адам жок. Мына ал дагы ошондой экен. Мына жакшы торпок экен, сындуу экен, Канча бербедиң экен ушуну? Адам чыкпайт. Канча? Чыгарып койгун. 35 миң бар? Өтө жакшы. Канча бербедиң? Сурай элек, Айттым мына балдарга 26 миңге сураган экен, апарып бир күн карап чөбүн салышып койгонсун деп. Кунажын базар өтөрөбүз. Мен бир арылып өтүп кетем да. Мына жигит. Келдирдиңиз ама. Бардыгы эле ушу сизге окшогондор болсо, базарда. Тартпо деп берет. Чоңурактарга берелим. Канча дедиңиз мынаны? 30га бербейт. 30га? Ургач экен да бул. Ургач экен. 30 берип койдуңузбу? 30 миңге чоңурактарга. Чоңурактар өтө берели. Мына. Кашканы канча бербедиңиз экен? 35 болду, чол 37 да атат, 2000 сом өтпөй турушуда тегеси. Ола, мына киши темир экен да, ма темир бай экен. 35ке чын эле сурадыңызбы? 35ке сурадым экен, 35ке мен колум кармап турам. Базарда мал өтө көп, баларманда онда ошончо өтө көп экен, Ака сиздикичи кунажын? 40 отабыз. 40 миңден, экөө, Канчадан бербедиңиз? Сурайлык, Ошондой болду да. Коса берем сураганына. О, де. Ана караны көрүп сураганына берет экен. Кара жанна кара. Бергин шуну. Канча экен? Ака сиздин унаждарыңыз канча экен? 40 миң экен бар. Канчага бербедиңиз? 32 кылыштыр мына берким. Бере бербепмин да деп ойлонуп турасызбы? Же бербейин эле турасызбы катуу эле? Универсал базар. Сиз мал базар көрбөйт окшойсуз, Көрбөйт окшойсуз мал базар, Кызыкпайт экенсиз, Кайсы соода болду да? Соодасы жок эле жана турабыз жерде. Короче, кунажындар 40 миңден 35 миң тегерек экен туугандар. Мына 35 миң бербей атыр. Мына сары кашканы
Kaç kara mı lan o? 37. Жақсы бай беріп тұр ғой маған. Semiz ekan da böyle. Еті бар екен да кішкене, а? 37 болып тұр маған. Короче 40 мың 30 мың тегерегенде екен мынасындар. Торпақтарды дағы көрдіңіздер 20 мың 25 мың тегерегенде алсаңыздар болады екен. Бұқаларды көбірек тартшы деп сұранасыздар көбінше. Енді бұқалазар өтеді. Yok gaplaş koy, buna şu an gaplaş. Қайсында gaplaş тастан? Қаншаға? 52 min. 52 мың екеуіне. Oo, bu 500 so'm pul bering, bermagan. Kimdiki bu? Ber. Kimdiki? Meniki. Yo'q. Berin aka. 500. Men berdim, men ham Eko'yu. sotib o'taman. Yo, ziyon qilmaysiz bundan. Екеуіне 52 мың болса. 52 мың 500 бересіз бе? Yo'q, o'sha bahoga Qilishga. Oldin qilishga. Üstüne 500 ver. Üstüne 500 ver tamam. Yo'q, bergan yo'q. 500 orqasiga so'rayapti. O'sha so'raganga berasiz be? O'sha berem deganda o'shani so'rab ko'ruvchi dedi. 52 mingga berma, qilsam bo'l. Men ham sotaman bir yerda. Yo'q, baraka toping siz. Bo'lsa olib Ikkovi. ketaman. Qiyilmasdan yaxshi qo'shing topasiz, sizga beray. Yo'q, 52 mingga ber, 26 mingdan bo'lib qoldi mana bu. Yo'q, 26 mingdan eko. Жақсы, базарыңыздар берсін. Бұқа базар көтерейін ем. Қандай өтіп кетеміз ем, туғандар? Нашыл жерден, бұқа сүзілмесе өтіп кетеміз да? Нашыл жерден. Қана қайсыны базар өтіп кетеді? Мынау, екеуін жуына. Мынау сары, а? Жоқ, Мынау қара. Қара. Қаншаға беріп айтады ем? 255. 255 мыңға. Бұлардың жашы қандай болады шында? 2 yaşdan bilan. 2 жаштан болады, а? Өте жақсы. Бұқа, қайсы бұқаны көртасыздар әкелер? Қаншаға кетті екен қызыл? 110-ға кетті ба? 6-ға. Өте жақсы. Ana sarıq mal torting da mala bola oldu. 110-ға кетті ұқтық. 106-ға деген. Мынау бұқа, қайсы бұқа сатылып кетті әкелер, е? Bichiri kelib qolgan Қайсы бұқа сатылып кетті? Қара. Қаншаға кетті? 91.500. Пулды санаштады. Шытыр пулдың үнілі жақшы ұғылатты. Kimden ekan o? Tevet qo'y mu ha? Qancha ekan bo'lsa? 100 ming ha? Sizdami aka? 100 ga ketdi. 100 ga ketib turdi onda. Buni 80 mingga ketdi. Oriq ekan-da, bog'siz kelmay qoldi. Buni Qo'shqa. Urg'och ekan ha, chinda ular. Buqalarning arasında kimden ekan bu? Satıldı bu. Ya buna Qashqaroy kimden? Qancha ekan ola? Qancha ekan bahası? 100? 100 ming ekan tuğanlar buna. Bularga bog'usi kelib qolibdir. Soysa o'ta jaraydi. Buqalar kimden mi qalganlar? Aka qancha ekan buqalar? 125 bermediniz mi? Şurada kaçak çıktı da yaptı buna. Wow. Hem beşere. Tebbay. Wow, buqalarning bardığın qo'yar qo'l ko'rmaysiz bunda. Bu qachon tug'an bo'chayin? Ekini tuqqan. Ekin tug'an. Ama buna buqalar ham молодец ekan, qiziqpay uchun janna qarmay turishadi. Qolganlar kimdan buqalar? Ha, qancha ekan bular aka? Ular 101 ekan. 101. 110. Yok degan ekan aslında bir ayında. O'ta yaxshi. O'ta yaxshi. Buna shu buqani qanchaga berib edingiz? 70. 71 mingga. Buna o'ta Qashqa sindi buqa ekan. Aka, buna Qashqa buqaning boğası qiziq bo'ldi. Qanchaga berib edingiz? 100 ga beriladi va? 100 ga. O'ta yaxshi baho beribdir. Endi shuni men sizlarga bugungi chiqarilishda meni jengdiqtayın tuğanlar. Жақсы класс деген белгіні басыңыздар. Жоғарыдағы құлақтандыруға көңілді бұрып, ақша жоғалтсаңыздар, қайрылсаңыздар, қайтарып береміз. Суммасын айтыңыздар. 55 мың баға берді ба? Базарда өзі шындығында
сиздер ойлогондой тартылбай калат. Эмнеге дегенде базарда малдар турат экен, бири нары түртөт, бири бери түртөт туугандар. Так өзүнүн отдельный мындай обзорлоо турган болсо жакшы байландырып тартып берем туугандар. Базар ичинде сиздер ойлогондой чыкпайт, ошондо дагы үстүнөн бир бааларды билип кое бересиздер. Жыйынтыктадым анда.